Na nijui kiuria mwioragia muno ni atiriri Mujaluo anaweza ongea aje Kikuyu hiyo design. Niye jetago Ann Achieng Odhiambo aka Wagithe Ithagarene Adhiambo Kegwire agikohe kiduthuire ni parking hakuhe nego park hakuhe ni mutumia mukuru. Mutumia mukuru ni agukugia. Akwaya, why did you park like this? Unafaa upark like this. Ona kwa methali ugaga atiriri utamu wa lori ni kupanda nyuma. Doni drive kahora. Iho ndeigirwo thutha. Tugura. Kwa ngekora mundu wa jinsia ya kike. Wake nyingirira. Barakara magio. Uria wake nyingirira bariki. Amenya tikao idad na tuwega ona hanini. Mundu umekuingirwo thutha. Tiwega. Especially ni mutumia. Karire muno anyingirite thutha. Sawe. Wada bidire ndimwire atiriri. Acoke nyume ndimuingire. Aigua ya ndai. Ngeba kiuma. Niĩ ngiuma. Na yo kimuingira. Ngĩthiĩ mbere. Ngimuingira. Wewe umikeria thutha. Ngiingira thutha wega. Tũgĩcitiga hau. Cingiranĩtwo rĩu. Tũkiuga kũrwage. Na ndingĩhota gũthiĩ gũkorwo rĩrĩ he ngari ĩngĩ yakorwo yauma nayo ĩyo ikumĩte rĩngĩ nĩgũitĩte ũiro hau una rĩu we hĩndĩ ĩyo rĩrĩkia ũkĩo pakĩte rĩrĩa ũriuma ũrĩa ona ũiro ũciene yaku yaita rĩu ndũpakaga ũguo kĩenyeti Oko kwina ndumo wakia matawa. Oko garia thina wa matawa koya toci. Ukamurika. Confirm. Na tere ngurie. At any given point ni ro wakora upakite, ngoda kuingirite mbere na na thutha. Miana eri. Kwiri ngina uko macakuri. We ate kiginyedete. Nego park marori manene maturera. Mafathi. No. Ba Yusuf, unaona maturera mama wodi Kongo. Mama magera ba Kongo. Mama. Na ho. La kale kege ko game. One. Wako memega muno. Mashona kora na kachi. Niki wewe. Niki. Wari kana ke wali ko maya. Nuko eto watonya. Nego tonya tara kogoro ni woko igirite kugia wiki. Aya, ginya kogoro woko igirite. We, alikuwa ameingia mzima. Wao kaawikania. Kogo uke withdraw. Ndio washomoka. Nyoni ya Namanya wana kai tukaoneka video ni. Ngoja. Kogo komwele ulikuwa umeingiza misu. Nilikuwa nimeingiza yote. We, mnakimiza hiki kitu Barele. So wewe in short wewe uingiangi kidogo. Wewe watu waingia. Daigira. Na unapenda matatu. Kitu kubwa si Nissan. Matatu. Ereko. Ere tondu. Ino ya andu 18 kana ino nene. Ino nene ya gathate kindu. Rosini. Ndole mundu mwega. Rosini. Andu gathate kindu. Kaire tukona ati ona no ikarire ngari ino muno ri. Gagucukithia. Kagoigere. Gaguigira. Wewe tu kuingira hapa kaingirire. Hakuna kitu mimi nachukia. Kama wakati unaenda kupark gari, mtu anakuja na kuingia nyuma. Kama mtu anakuingia nyuma. Na legeza kuikirwa ni mtu mioge. Legeza kuikirwa ni mtu
Ukiongere kwire. Ndianegenire. No nĩ anyingĩrire mũno. Nĩ akuingĩrire. Anyingĩrire ni. Tondũ nĩ ndenda gũpaki. Rĩu nĩ ndĩrathithie kahora. Igua ndaingĩrwo thutha. Tũgũra. Ngĩkora nĩ mũndũ wa jinsia ya kike. Wakenyingĩrĩra. Marakara makio. Ũrĩa wakenyingĩrĩra barĩki. Amenya tikao ida na tiwega ona hanini. Mũndũ kũingĩrwo thutha. Tiwega. Especially nĩ mũtumia. Karire mũno anyingĩrĩte thutha. Sawa. Ndabindire ndĩmwĩre atĩrĩrĩ. Acoke nyume ndĩmũingĩre. Aigua ya ndai. Totia cindanire. Noguo twekire. Mũkĩingĩrana. Tũgĩpaki akĩingĩra. Kiuma. Niĩ ngiuma. Nayo kĩmũingĩra. Agĩthiĩ mbere. Ngĩmũingĩra. Rĩu wewe ũmũingĩrire thutha. Ngĩingĩra thutha wega. Tũgĩcitiga hau cingĩranĩtwo rĩu tũkiuga korwage nĩguo mũkĩaga by the way. Tiwega tondũ rĩu ũgĩgĩtuĩka atĩ hĩndĩ ciothe no kwanja mũndũme ũtũrĩtie ngari ũguo ũingĩrwo nĩ ũndũ mũru mũno oraga mũtumia aingĩrwo arĩ we nĩguo akĩingĩrwo atĩ na thĩna ona mũingĩrire nĩ gũkũringana ũraingĩrwo na njĩra ĩrĩkũ nona rĩu rĩu tũkũingĩra mũtumia mbere rĩ parking rĩ how do you go about it kũingĩra nginya rĩrĩ oke wĩcetithie parking space inĩ ũmĩrore wone warie wayo Oya ngari yaku rĩ ĩkũiganĩra Oya ngari nĩ ĩkũiganĩra ndũngĩgĩkorwo pakĩte no ũhũthithie ngari na ndĩngĩhota gũgĩthiĩ ũgĩkorwo rĩrĩ he ngari ĩngĩ yakorwo yauma nayo ĩyo ikumĩte rĩngĩ nĩgũitĩte ũiro hau rĩu na rĩu hĩndĩ ĩyo rĩrĩkia ũkĩo pakĩte rĩrĩ riuma ũrĩona ũiro ũciene yaku yaita rĩu ndũpakaga ũguo kĩenyeji okorwo kwĩna nduma wakia matawa okorwo ngari thĩna wa matawa ũkoya toci ũkamũrĩka confirm na tĩrĩ ngũrie at any given point nĩ ũrĩ wakora ũpakĩte mũndũ akũingĩrĩte mbere na thutha miena yerĩ hĩndĩ nginya gũkoma cakũ rĩ ũkaingĩrwo atĩa ũkaingĩrwo mbere na thutha nĩ harehaga confusion tondũ hakuhanĩrĩirie ũkorwo ũkwenda kũingĩra waingĩrwo rĩu ndũramenya atĩrĩrĩ nĩwe wĩ mbere wa parking ya mbere kana parking in such a scenario what would you do harĩa wa parking nĩwe ikaraga ndathiĩte no kũmacakũ ndabataire go parking number 1 yes ngari ĩgĩte mbaũ ndarĩ thimũ-inĩ kana ngĩhũgũra na rĩmwe ũmenye magũrũ nĩ manyorokaga no parking ona mũthigari wa kanjoka akora I was supposed to park parking number 1 da park number 2 mũthigari wa kanjoka ndanegene ajire bora nĩ ũpakĩte wega niĩ ndirĩ na problem ikare no niĩ heke ngwĩre angĩkorwo he kĩndũ thũire nĩ parking hakuhĩ nĩ gũpaka hakuhĩ nĩ mũtumia mũkũrũ mutumia mukuru ni agũkũgia akwaya why did you park like this unafaa upark like this park this way when you park like this the car will automatically come out you know this comes with experience taruto park rĩngĩ
oneka we ni hindi ambia gutwarithia ngari reke afundithio ruta opaki ringi tiga opaki ugwa nake murapaki thiko ici barabaki ate Atichadwe bro. Tigo gukirwo. Tiga gupaki ugwa nake murapaki thiko ici. No ni reke ngwire. Aiko hena kindu kingi nyendete. Ni gupark marori manene. Maturera. Mafathi. No. Ba Yusuf, unaona maturera mama wodi Kongo. Mama magera ba Kongo. Na ho. Wako memega muno. Mashora kona niki wewe. Niki. Wari kana ke wali kwa maya kuma. Yo kire na meri. La kire ko yo kire na rori. Yo kire ko yo kire na rori kigero. Na fuso. Okay, what did you want to say? I wanted to say, speak in English. Say it in French. Yeah. Ni lori ambayo kuna kitchen pale juu. Kitchen, iko kitchen. Ni lori ina riko. Ari goro. Oh, ina riko. Wewe, mone yo riko. Eke ngwe ero gukua micuhireire na thutha. Ukua ni lori yo unyitira na gukuthutha ogwe gukue. Iko njega. Experience njega muno. Kwaje ikuite. Kinya menyitire. Wega. No na lori ici. Nera ngite thi we guguo. Very nice. Lori ici kiru kira gikorakio ni hinya. Wa mbere ni hinya. Ni hinya. Nyuri ya rumathe ni uguo. Riu ni we wi ndereba haria riu. Hahari ilo ndametwara mwena uyu kana mwena uyu agiko twi Mombasa road ri huyu sasa huyu anataka nini unaona unakimbiza kitu unaona ona kwa methali ugaga atiriri utamu wa lori ni kupanda nyuma utamu wa lori ni kupanda nyuma ati ndo tambo leo ni kagathi ko yandikitwo na thati hang at on risk. Yes. Rusia kiarori ni kinene ndu ona ukihanga at on risk ri ni wona hotaga wega hakuranga na moko kwinyitirira siku moja panda lori nyuma take the experience jaribu ndo wakuira mbere acha ndo wakuira ona aikorwo mwana harakati wa githori ni augire oguo ri utamu lori ni kupanda nyuma ri wewe ni nani upande muhenga kogoruga andu aya mugaga mbele iko sawa ni maheni rongo no agato paso na matatu mbele iko sawa matatu kwa matatu ina depend pia matatu yenyewe nituruno ni gukwiraga lori nyendeka ba Yusuf maya manene kana mafathi maya manene mashpoa ombokinya nuona transline nyamu njega urahiba wikure iguru mirigo ina guku mirigo ground floor wewe haibana akazi wewe kure iguru the experience an amazing one no leo lori teo kunyita farani uguo unajua sasa uwe haria faraini ri hauti handu tangitukira wakinya ni kamba-ini kure ukaukite ilo sawa wewe tuma chikote gokaukite machakos ne kwega tiguothe ne kwega kwena mete ne nwanya machakos yo aragweta ru darasa cia kuitia kago iguru ciakagirwo cigera rwi thiini mai mokari mageraga iguru wa darasa yakagwo guo mai mageraga iguru ndimenya ni gitakago iguru agaka gutire na foundation njega ndo kugenjerwo darasa
ukoroga itagoro wetheini no gena utingizaji ugo arauga by the way ni ma ni kuri songe ni kuri kaiafa ni kuri nona na muthuthi nona dog na ningine kuraringana na thutha kuhana atia kwa roi tiyo ndira gwatiriri no ino ndira kumenya yakinyi kambi-ini kana mwingi na kukwine kuko ukite ri ni corona ni yo yenyewe ni ri mairi kagatia producer ga so how faraini ri ulikana pressure no re rathi ke ba haya twakinya mlisho mpoto kana mwembe tayari wana rukupigira kore mpotovu Numire Machakos twakinya kiria tutina kinya kiria tutina mtito wa ndei mtito rutwakinya mtito wa ndei kiwa iko mtito wa ndei ndo nagwetwo ri tutinagira highway ndo kugenda experience ri tonyere ya mavoko twathi kureta wokeva wata niko za watinda hata hiyo mwana moze modu mera tukigua gara ko no na ruri yakinya Mombasa ai iko sawa haijachoka kongangale no go service for another 1 week we Mombasa ona we driver ri uthiaga ukamikinya Mombasa we driver ri ukauga atiriri thabarĩ ĩyo nĩ nene reke ndĩigĩrĩre no wanoga hanini ũgaceta karamu ndĩrakoma mathaa mau matatu yes rĩngĩ ũgũproceedaga tu Tanzania wakoma mathaa matatu ũgĩũkĩra kũmĩhutia rori yaku no hiũ ndwamĩrurumia ndĩrĩrahora So the higher you go, the cooler it becomes. The farther you go, the hotter it becomes. Okay. Wagwan wakareke ino episode ege your number 1 urban Kikuyu podcast ni na gutukwera ni kama vibes na story itho amoro dile wika ni wanyona ndina kikosi maalum ni waji haria behind the scenes kuna kikosi kemwe na ole oge by the way mwe kiambuka wagitire kuo kiambuka wale no ni message yo group ine kiamuka wakire arekire ri no tumukanetie muthenya ungi na muthenya ungi atigaco guthikiriria ndetonju ati guthikiriria muhuhu atwikite mundu wa guthikiriria muhuhu na ngai uria mumbite ri matu make matihota kunyitirira muhuhu aigwa muhuhu mabagia guita munjuri ukena thina wa matu ukena tonju rukara igwi kiamuka umuthi gitire kukena thina wa matu na nigiguka kithibitari kekiroro niki kiruto stories yo njuru sirabio asoke sawa ashenjio oiro na ashenjio jinga ashenjio ri ena jinga ruto jinga isiasema okay msichana timamu mundu mwega muhoreru mundu uguthikiriria kila kitu mundu ukuigua wega mundu uraigua ria rero na muthenya umwe kia na Ivasha muthegi guko Dan kule mimi hapa yule ndiye ndiracenjia no kura njimairo no amenya na Ivasha marauga noni no wera mayo mawaiti na Ivasha maratua ona ni kura yumiria ngi moka makoria nguragia makirwaca no Dani no Dani kuri ndirauga Dani wa uba no wagio ginya ndo arori ina experience ciothe ndo uba na gakari kanini ndo arori koguo ndiagirira we gutiri kindu we ndusaguraga wegua niu nie ndire ndereva ndemeta go shoferi ni shoferi atwa nginya meri one man shoferi Ivasha ni kwega kwena thayu andu ni akenu karukugu ko kaingihite no meteorology uraje meteorological kana gaina meteorological guthondeka riera kuga kare gukura
gynecological meteorological maana gukura in time soon nekura wacha inyeshe. Okay, ndani ya nyumba tuko na Mwalimu T, tuko na Mzee Alfayo, makamerameni audience wetu waliama huko na mwenye wetu na mgeni Melanin, Black Beauty. Egwode rona atiri Melanin. Bagire uyu Ona ti kiwi, ndogiuga ni kiwi. Ona ndogiuga ni wa makara. Ona aire tulikagira gaka Ona tutihoragie tawa. Kagoneka. Tondu bagire utuko ndogioneka we. Siku wezi onekana. Utuko no usimairire. Ona Wera tawa no ginya. Etekera. No teko da gutwira. Wewe muda ni akwendaga I'll see you later. Nwera gogo. Nie kwanja no meraga tutikoraga turi aingi. Nie ndihithaga anything. Tawa no muhaka waku on. Ukonaga kirio wekate. Okay. Kirio haria nakio. Kirio haria nakio. Ni kindu kiega kana kindu kiria no giko giki. Oye nire ndakihitukia. Kandi ndu kwina tawa. Kindu kiu ndakihitukia ni tiki. No tuiye nakio tuko. Mutikioneka baile. Na tara gutheka. Magego matiko. Utuko gwisia gutari tawa no ngitheka ri. No problem. Aching. By the way, audience guest we tomo the areto Aching. Nimona gare kibidi ye ithega riende. Na nijukiure kiurie mwiyoragia muno ni atiri Mjaluo anaweza ongea aje Kikuyu hiyo design. Anaweza aje kuwa nyoko tuira. Karibu sana. Kwanza karibu sana mgeni wetu. Asanteni. Anaveka wega hapo noma nale ada Jerome yake ko Jerome yake ko kidogo niguo ndacoka kuona Aching karibu sana Kariki podcast huko tuko kwa vibes na story good fun tuko interact edutainment wa makanya mora at the same time ni wakena ide merori wa Kariki umwere ni wakinya guko na uria urenda nie njitago Ann Achieng Odhiambo aka Wagithaithaga Rene ati Ann Achieng Odhiambo Achieng Aneko Odhiambo Odhis karibu sana Kariki nyuma nilitwa uga wetagwo Ann Achieng Odhiambo njitagwo Ann Achieng Odhiambo na kana Wagithaithaga Rene yes na de Mujaluo nimeta kuria kwa baba baba tukuna msichana yako sasa baba kama wanataka ujue sisi kisema msichana yako baba sasa Aliene no really ndio kusoka kulewe baba nikiakoragwa akiuga ibi cio theraria baba aragia kia mbere na kia mwisho Ann ni msichana amejigiria Odhiambo baba ndendaga handu baba rona baba twetwo igoti-ini ndari atwara angithitangwo mundu kona evidence ati baba araugire musuri ndo jaji kirigwa atiriri kwani musiki amesema wadi ya kwanza na ya mwisho. How do you expect me nikiwa judge niseme amesema ni nini kwa hapo hamjui na baba kamera leteni evidence Atiri evidence hakuna evidence
Sasa mimi nimekuja ukareke. Sasa uko Kareki, kwa nini Mjaluo anaongea Kikuyu? Mimi jana naongea Kikuyu. Kwa nini Ukuyu ama natafuta pesa? Ukuyu. Mimi nasema huyu ni Mjaluo mjanja sana. Janje. Huyu ni Mjaluo mjanja sana. Anajua ukishajua Rudhiomi nyoguo wewe ni waomoka, umeomoka wewe. Tena ni mwakiririkana 207 kwa Luos na Jorabon. Tumetaga Jorabon. Jorabon kugaja. Jorabon. Wakikuyu Jorabon. Walipigana sana. Ni twaru ide bele. Na unomhaka igira amenyire Gikuyu. Bale mimi nilipia nilibatika na hiyo kitu ya kuka. No yadu mugaha na Mujaruo kana mubaru ya Gamogithi. But mimi najua mimi ni Mkikuyu. Ile post election violence. Unajua mimi niliokolewa sana na looks zenye vile nakaa. Na wristband nilikuwa nazo. Dari na wristband ya ODM na PNU. Sawa. Ile githura no ilikuwa 27 dari Kisagi. Sawa. So mimi nilikuwa high school bado sikuwa nimechukua ID. So mimi sikuvote. So after kura si kiole. Sasa mimi nikakuja Nairobi. Sasa sikuwa najua Nairobi kumeharibika. Wewe Dakinya Mathare A4 gikorana na Jaruo hau. Sirenda sirohia any person mwenye anaongea Kikuyu. Niere umere nini timu ni mimi naongea mimi najua Kijaluo kidogo. Kwa yani ni Kijaluo ile nikatoa ile wristband ya PNU nilikuwa nimetoa nikaficha. Waugire atia. Wachane bera inya. Magita no naenda hivi. Sina kuongea na Kijaluo. Facial expression wewe wahe. Ndetekira. Ona accent. I'm sorry. No na leo. So kufika place inaitwa Huruma Corner. Huruma Corner ukisamania na Mwongeke. Mwongeke wamewasha taa yao huko. Kale karisban kale ka ODM leki kautage kahithamo huko gitigona ga PNU. Modelo wanyo bauma ko heda bagesagi na hizo ni kafizi dare udere susu. Hivyo ndio nilipita wase na nikaenda nikaponea. Yes, so arawati hiyo time lazima ungejua Kijaka ama Kikuyu. Ilikuwa inaokolea sana. I understand. So ni gasha maniria na ore. Singekuwa hapa. Ungetaki uweke Jaruo nie. Wewe unaitwa nani wewe? No mundu ni wetuaga unajua wina chance ya wetua urereiro tauni but we ni Mjaluo ezin ndogea mahenya aba useme mimi kwetu pwani kana kwetu pwani leo mimi kwetu pwani pale patikora na enemies